Tréis dó bhéir an steward de bhuan éh Tomás le Kenneth Burke Cannister Mhionúir na Gaillimh in giad léad an séasúr in Chainnigh. Ina going a bhí bail go luchtan Niall Bergen a chaileach a going éh Tomás a lé Cannisteontach sin. Cúgad an dá bhain an steward seo le Ciannigh a haureacht an láló sa chiad bhát a Craobh Iomána Mhionúir na Héireann Electric Ireland. Mach darmach donnacha a ha man trátarachta. Tá bertíomh seo dimar Chainnigh an Nora nó riisiid clifa le Cannis na Héireann. David Barcos lína lechúil agus an captain Bill McDermott sa lína lán tosach. Tháinig sreisna isteach a glyfa Cannis na Galáistí do chláiste Chiaráin cúpla seachtain hain nóair bhuaisiad Craobh na Héireann go rís deile. Hall gáile clifa Cannis na Héireann an Nora sa trúr an ó ríist im líana. An captain Cathal Maloney sa lína lán chúil ón malídí lár na parca as an lechasach lár Brian Calnan. Tá sé fáteach go gúil bara. Nóna áling a gona teach Gaillimh, slú deas bailithe. Can't an titche síos. Tá Cill fáte sin ag Stephen Keane, tá sí bute ard ag Stephen, tá sí bute go deasaige, bute ar a trasán. Faró Chainnigh Cill ríisinis agus lán tosach na Gaillimh gur Cill ála sin, tá sí ciceirte chun Keane ach tá an cosint dinta go maithe Gaillimh, cúpa maithe canis, cúpla pesnéit an sin agus Anthony Clifford a bhuaisteach an sin sa spás. Ní sé géirí seo hall Jake Mullen. As cumann na seamrógach. Jacob Brando, Jacob Bulla, Jacob Halling. A Gaillimh socrí síos go maith. Na Niall Bergen na sin. Tucamach an sin ag Pádraig Joyce is cumann Himar Stefan. Gaillimh géir hatamach an is tá deachtaíach an fi láthir tá Cill cáilte ríis acu bhfuil Gaillimh níos láidre. So the Jake Mullen ríis. Cill Jake Costin Bailachháin, Costin Bailach agus ar deire chunte har a trast an í Forest Park Ceiricúlaí níos a Gaillimh. Rihan Rosh faoi láthair the Gaillimh seo biniar an pocamach sin róhá tá sí go dtí Ciarán Lín as crachmhaile Brano, Ciarán Lín ag ghlacha go fonmhar leis an runtanas sin. Kenneth Burke Farra an seo. Tá Cill an seo is ríist ag Gaillimh an tascóir amach. Sí Bill McDermott an seo. Bill mór tá sé láidir. Tá Cill fós aige agus go maith le bheith mór láidir tá sé sciúil go maith or the iirecht ón gaptain. Cúig chúlín in na fórnin is cá Gaillimh a cumrach an seo nach déan Gaillimh frar go botón déanta Cinnigh an gosatóir. Tá contour seo tá sí fáte McDermott tá cóil scóra sé Bill McDermott. Bhí sé bhád amach chuis a bhí an chúil. Péidir go meach an cúil bar rá go seaití bhí stoppa bhí an botún déanta dosach ag lechúlaí lár agus an sin McDermott úte ísilí agus is seachta gúil. Tá héna Dylan áidir cúig bhil sin 8 gúlaí go áras bars Gaillimh fós an uachtar mór an chulla áte teochanis faoi láthair. Jackratí na Gaillimh óga. An passpóte teachanis. Seo dé Jake Mullen is Mhionúir chúil agus turbhíon. Lads is Gaillimh is Mhionúir chúil. Nis minic in á chéile tagan na cúil. Cosantóirí na Gaillimh oscailte go thumláin an sin. Gaillimh a teachta ríisinis. Tassin na seachta gáneil. Smachtaí go háling an sin. Conor Houlihan an lán tosach. Brenin sé sin cha héasca nóir tá imreoir cho maistin á dhéana. Michael Conley sin agus Pádraig Welch. Gréilech a blina chéile is ar nó. Farháin is Gaillimh, farháin is Gaillimh. Cill an seochanis ag Jake Dollard an lechúlaí lár bhil doscail sé ar an agus scóiríontach ag Jake Dollard. Steach a gáneile sin. Gaillimh teachtamach ríis. Dollard is an pas lábha isteach. Niall Bergen Harvah sása sin dispántas seo. Sin na éireacht an sin. Sé tiite me sé méile cúil bar teachtamach clantamach tarn is cúil fáte Patrick Lacey. An rud is an bhí ionach san nómáid fi láthair. Tarrant fad na talún. Agus ná haring sé go brá. Plan a ríist. Bristamach i gúil bar Lacey teachtasteach. Bang! Gaillimh géir teachta ríisinis agus spántas díomach watha an seohaneo ar nóid an neartama fácacha bei siad gimar
the Burin Iomána. Lán Tosach Giro Chainnigh all in Chainnigh. Cillian Roach. Tá sí fósig Roach an rothir ag Roach tá den eile búlte go fósig Roach ag búlte Ísel fúte just a goal. Ní ran coolbar is súlis in Irish sin campaign. Ní lánach cuma began ní níos fear chur clán na scóir sin a méid ach chaha rág an arna Roach go maithe sin lancha as an sin isteach. Cilhuine teachtar ríis is níos tána fearún is cóir isteach up mar go bhfuil job gentle go slachtar agus tá si de teachtar ríis which is thóir choil eile. An pass trasa seo á fercet á fanát McDermott agus tá an dara cool agus san. Roéisca bhealach do Cilhuine an seo antas pontas bo siúd. Tá si chance mar rán an údar do chraobh na héireann san gráid seo. Agus nádó ghearnach sé an seo bua Harbh slachtar ag Cilhuine. Yeah, we're delighted to get the win. It was a good performance. It's just a starting point though. We know that Galway, obviously, all the teams are still in the competition. It's good to get the win today, but and obviously we have something to build on, but we no doubt that Galway will feature again, of course, in the Leinster semi-final or maybe a Leinster final as we move along as well. So in terms of a start, it's a very positive start. You know, at minor level it's about development as well, and it's great to be going to Wexford Park next Saturday. I said to the players before the game, if you win or lose today, we're still going to Wexford Park next Saturday. It's going to be a great experience for the players, and look, there's 2 points up for grabs again, and we're just looking forward to it. We recover and we look forward to the game next weekend.